hagarika, rekeraho kuroga cyangwa se kwiyicira inkoko zawe. Inkoko zawe yeba uzihereza booster, urimo urazica, urimo uraziroga, urimo urikururira ibihombo. Guys, ushobora kuba warumvishe ngo bakoresha booster, inkoko yabo igakura vuba bakayongerera ibiro, ibyo bakayongerera umusaruro. Kuboostinga ubundi ni ugukuza ikintu mu gihe gito. Yeba cyari gikurira amezi 2 kigakurira ukwezi n'kumwe cyangwa gakurira ukwezi n'igice. Yeba ujya wumva rero kubijyanye no kuboostinga inkoko nkati bikorwa gute, ese nibyo koko bikuza inkoko bivuba? Muri iyi video rero tugiye kuganira ku kijyanye na booster ihabwa inkoko. Wowe ufite inkoko z'amagi, inkoko za saso, inkoko wororera umusaruro w'amagi, ukaba uzihereza booster, menya ngo urimo uraziroga. Nubwo utabizi urimo kugira ngo ikure vuba, urimo urayiroga mu buryo utazi. Wowe worora inkoko z'inyama, inkoko za saso z'amasake, urimo kururira ngo uzazigurishe ku maresitora, ukeneyemo inyungu z'inyama gusa. Ukaba utagabura booster ngo boosting ibiro, boosting gukura kw'inkoko, boosting ubuzima bwiza bw'inkoko. Menya ngo urimo kwihombya, ukwiye gukoresha booster. Reka tuganire kuri ino ngingo, dukuremo urujijo aho ruri hose. Tuganire ku cyitwa booster. Ese booster birakwiye kwihereza inkoko? Ese kuki wowe worora inkoko z'amagi cyangwa se usikeneho umusaruro w'amagi udakwiye gukoresha booster? Ese wowe ni ikihe kintu wakoresha kugira ngo inkoko yawe nayo ikure vuba kandi yongere ibiro, inatange amagi nkuko yabigenewe? Ahangaha ntabwo ukwiriye kuba wakoresha booster ngiyi uri kubona hano. Wowe uzakoresha booster y'ibimera booster. Ubwo ufite kubakoresha n'ibiribwa nabyo by'ama booster bibaho, ibyo turaza kubonera hamwe muri iki kiganiro. Reka duhere rero ku bantu borora inkoko z'inyama. Ubundi iyi booster yakorewe inkoko z'inyama, yakorewe amatungo y'inyama, ingurube n'andi matungo yose, inga, inkoko, intama n'iki by'inyama. Ese mwari muzi ko hari ingurube z'inyama? Mukamenya ko hari intama n'inka z'inyama? Ibyo byose turaza kubirebera hamwe muri iki kiganiro. Tugiye guhera rero ku bantu borora inkoko nyirizina z'inyama, cyangwa se worora inkoko za saso, koroiro cyangwa se izindi ariko ziri mu gice cy'inyama, uzikeneyeho umusaruro w'inyama. No kuvuga ngo ufite kuba woroye inkoko nk'amasake 100 ngahe, ariko ukavuga ati amasake yanjye ngiye kuyorora mu mezi 4 n'igice, nzayagurisha resitora. Ubwo ni ku masaso. Woroye inkoko z'inyama nka broilers, ufite kuba woroye inkoko z'inyama mu busanzwe ntukoreshe booster. Icyo gihe bizagusaba ko ukoresha nibura iminsi igera muri 45 utegereje ko zikura ngo ubone kuzijyana ku isoko. Ariko nukoresha booster ntago bizagusaba gutegereza iminsi 45 yose, nibura mu minsi 30, 35, 40 inkoko zabura kujyana ku isoko zingana n'izaho umuntu udakoresha booster wagejeje ku minsi 45. Reka rero dutangire turebere hamwe iyi booster ubundi korite. Ese ikoreshwa gute? Ikoreshwa ryari? Reka nguhe ikaze rero muri kiganiro. Ari ubwa mbere rugeze kuri no channel, reka nkubwire ukore subscribe, wari usanzwe uhari kora like, ntibagirwe gukora share ku nshuti zawe z'aborozi, ku borozi gusa. No kuvuga ngo nugira ikibazo kuri iki kiganiro, wifuza ko ari ikindi kiganiro twakubwiraho, cyangwa se hari nama yindi ukeneye, urakoresha comment utubwire icyo ushaka cyose, uhawe ikaze muri comment. Iyi booster rero ni ubwoko bw'umuti cyangwa se ni ubwoko bw'amavitamini n'amaminerals akorwa na muri laboratoire, agendereye kugira ngo inkoko yongere ibiro ndetse yongere no mu gukura kwayo, yongere speedity mu gukura ndetse no kuyongera kw'ibiro. Iyi booster rero ikorwa yagenewe amatungo yororerwa inyama gusa, kuko gukuza inkoko babyita gukuza inkoko byihuse, gukuza inkoko uyirukanza. Niyo mpamvu iyi booster yagenewe amatungo yose yororerwa inyama. Nk'urugero inkoko z'inyama za broilers, no kuvuga ngo uhereza ino booster inkoko zirangije icyiciro cya demarrage. Yari inkoko z'ama broilers kugira ibirangije demarrage nibura bitwara ibyumweru 2, iminsi 14. Ubwo no guhera ku munsi wa 14 wahereza inkoko yawe ya broilers booster. Broilers ubwo no kuva ku munsi wa 14, 15 kugera ku munsi wa 45 bitewe n'igihe ushaka kuzayigurishiriza nuko izaba ingana. Gusa iyo ihereza booster ntago bisaba kugera ku munsi wa 45 kuko twavuze haruguru.
wowe icyo usabwa ni ukuyihereza ino booster guhera ku munsi wa 14 kuzamura. Iyi nkoko rero irimo kugaburirwa booster, ikintu cya mbere ikora ikura vuba mu bunini ndetse n'ibiro byayo bikiyongera. Akenshi abo ushobora kuba waragiye ubyumva hagiye hatandukanye ko iyi nkoko zabo za broilers kugira ngo zigire ibiro bafata ziri hafi kugurishwa bakazihereza booster. Biba byiza rero ino booster iyo uyitangiye kuyihereza inkoko yawe ku munsi wa 14 ikirangiza demarage, ugatangira kuyihereza booster kugira ngo bya biro byiyongere, cyane ko yino nkoko iba tuvuze niyo yateganyirijwe inyama uba ukeneye kuzagurisha ku biro. Urumva rero iyo ukoresheje booster ibiro biriyongera kandi bikaza biruta ibyo wa muntu utakoresheje booster. Niyihe mpamvu rero inkoko zitari iz'inyama zitemerewe guhabwa ino booster yo mu ruganda? Impamvu nta yindi, nuko inkoko y'inyama aba ari inkoko bikwiye gukura gake gake, umubiri wiyubaka, buri rugingo rwiyubaka nk'uko byagenwe kuri standard ikwiye, kugira ngo inkoko nk'aborora inkoko za Iza Brown cyangwa se Highline, izi ni inkoko zagenewe amagi, twazita ng'uruganda rw'amagi, kuko n'ubundi zo urebye si inkoko kuko ni uruganda, kuko yitangiye gutera inkoko itera buri masaha 28 itera igi, uko amasaha 28 itera igi. Biba biterwa nanone no kuyigaburira. Iyo uyitaho neza amasaha 28 iyashize itera igi, 28 yashira igatera igi. Ni ukuvuga ngo iyi ni inkoko ariko ikaba n'uruganda rw'amagi. Iyi nkoko rero iyo uyihaye booster bituma ino nkoko ikura cyane. Iyo ikuze cyane ikura mu bunini ndetse ikazana n'ibiro byinshi. Ubundi inkoko ya Iza Brown irimo gutera neza ibibarirwa hagati y'ibiro 2.5 kugera ku biro 3.5. Iyo niyo nkoko ifite size ya nyayo ikwiye inkokokazi irimo gutera. Ya Saso birarenga, aha twavuga kuri Iza Brown ndetse na Highline. Izo iyo zihaye booster rero irenza ibiro bikwiye mu bunini bwayo, ikarenga ubunini bukwiye, ubwo ni ukuvuga iba nini cyane. Yamara kuba nini cyane bitewe nuko wayiboostinze, wayikujije byihuse, warayirukangije, hari ingengo zimwe na zimwe z'umubiri zidakurira ku gihe, hari ziba zikwiye kugenda gake gake, noneho izindi waziboostinze urazihutisha. Bivuze ngo iyi nkoko mu gihe indi iterera amezi 5, iyo ishobora kugera ku mezi 6, amezi 7 itari yatangira gutera. Wategereza noneho yagera igihe cyo gutera bitewe nuko wayihutishije, ikagitera none igasiba, igatera ubukurikiye, igasiba, ikongera igatera. Urumva ko yeba uhereza booster inkoko yawe y'amagi urimo uragenda uyiroga utabizi, urimo urayirera mu buryo bw'inkoko z'inyama kandi ari inkoko yagenewe amagi. Ni ukuvuga ngo nuba woroye inkoko ukeneyeho umusaruro w'amagi, uzirinde kuyihereza ino booster yo mu nganda. Ndaza kubabwira booster bakoresha kuri zino nkoko zisanzwe itandukanye na ino booster yo mu nganda. Yo bitewe nuko iri biological, iri mu bimera, irakora nta kibazo. Ariko iyo wororaga izi nkoko Saso, Broiler, Dendo, ama Iza Brown, uzikeneyeho umusaruro w'amagi, menya ngo hagarikira ahangaha kuko wari urimo kuziroga utabizi. Aya niyo makuru nari mbazaniye muri no video. Akenshi sinkunze gutegura video ngufi ya gutya, mbategura video ziri mu minota 15, ariko iyi ndavuze reka mbahereze ano makuru agendanye n'ino booster, mutazongera gukora ano makosa kandi mwari muzi ngo murimo murongeza inyungu kuzibona mu gihe gito. Hagarikira haye bakoreshaga booster ku nkoko zitari z'inyama, ubundi inkoko z'amagi ntago zihabwa booster. Iyo ukeneye kuzihereza booster wifashisha imiti y'ibimera nk'uko dusanzwe tuyibigisha. Imiti y'ibimera ushobora kuba wakoresha ufite kuba wagaburira inkoko yawe y'inyama, iy'amagi, izo arizo zose, ino booster yo y'ibimera irakunda kandi ndangaruka bigira ku nkoko. Ni ukuvuga ngo iyo ushaka kuzihereza booster uzigaburira ikimera cyitwa moringa. Abantu batuye mu byaro bizagora ko mwabona moringa, ariko abantu batuye muri za Kigali mu migi, zino moringa zikunze kuba ziteye no mu magarden y'imihanda, nzibonaho muri Kigali ahanini ho nkunze kuzibona. Iyi moringa wakoresha ikimera cyitwa moringa ukagisya, ukajya ugabura ifu yacyo cyangwa se ukajya ugikekera mu bwatsi busanzwe. Wazihereza amababi y'amapapayi, hari ukuyasekura ugakoresha uriya mutobe cyangwa se ukayekekera mu bwatsi bisanzwe. Iyo ni booster y'ibimera. Hari ukuzihereza imiravumba, ari amababi yayo ukayasya, nayo ugakoresha ira juice yayo ukayishyirira mu mazi muri drink zisanzwe zinywa. Hari ukuzihereza amababi y'ibihaza,
amababi y'ibihaza urayakatagura cyangwa se ukayakeka ukayahereza mu bwatsi bw'izindi nkoko nk'ibisanzwe. Iyo ni booster iri biological. Nimukenera ko tuvuga ukora content igendanye n'iyi booster y'ibimera, naho muraca muri comment mu bidusabe, twabakorera ikiganiro gihagije kuri no booster y'ibimera. Ikindi kintu wakoresha kigakora nka booster ariko cy'ubwatsi bisanzwe ni ukugabura ubwatsi bufite intungamubiri. Ubwo ufite kubakoresha azora mu kugaburira inkoko zawe, inga, ingurube n'amafi ndetse n'andi matungo. Utakoresha azora ukaba wakoresha BCF cyangwa se zino black soldier fly, isazi z'umukara wazikoresha. Ubwo uramutse ukeneye amakuru ku bigendanye n'izi black soldier fly ndetse na azora, kuri no channel video twakoze nyinshi zibivugaho. Ukeneye imbuto zabyo cyangwa se icyororo cyabyo, naho uratwandikira WhatsApp ubundi ukagura. Twe dukorera Rutsiro, aho uherereye hose uza kwishyikira Rutsiro. Waba utari buze kwishyikira ukishyura, tukayikoherereza kuri kuriye. Ikiro cya azora ni 20, ikiro cya black soldier fly ni 20. Ubwo ni umurama kuri buri kimwe. Mukomeze mugire ibihe byiza. Uwagize ikibazo uraca muri comment utubwire, uwagize aragatekerezo runaka cyangwa se ikindi kintu ushaka kutubaza, ngindi ngingo runaka ushaka kubatubazaho, waca muri comment. Ikindi, abantu mwese mukeneye ko twazasura veterinary tukabaganirira ku bijyanye n'imiti, buri muti n'ukuntu ukoreshwa, waca muri comment nawe ukatubwira ati twazabagererayo. Mukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Hagenimana Fabien. Ciao ciao.